Kandaba, King Masantol Retang Supu at Emma, Makatapak Festival, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Agkatanda kayo po, panagkat miya, itang marapat, a Education Summit, kini po king City of San Fernando, Pampanga. Marapot sa po yan king August 22 and 23, ne? Basanting niya po, gawa na po ning gawan na po kening Education Summit. Pakipalto itang kaya katamong poster. Bakit nakakita rin kaya katamong talapanalbe? Ayan, yung pong tema na po ng kaya katamong Education Summit. Yapin po yung Validating EDCOM 2 Findings Towards an Inclusive and Responsive Education System in San Fernando. In pong proyekto ngayon, siyempre, panimunane po ng City Government of San Fernando, Pampanga through the leadership of Mayor Vilma Balyacaluwag. Kaya bene po, kayantabe ne po, in Multi-Sectoral Governance Council o MSGC, nune, membros po kareni, batla po, king private sector. At kaya bela naman po rin miyayaliwang ahensya ng gobyerno, ng miyayaliwang eskwela, pribado, ang pampubliko, para po masantinging maging resulta na ng Education Summit ngayon pong banwang ngayon ni. At siyempre, baka na pong karagdagang impormasyon, dikil po king Education Summit, atin tama pong kayabing bisita ngayon, metong po, sorry at sing malago, yan na pa mo yung sing malago ngayon, king kikataong programa. Mumuna po pakilala kaya kayo, yapin po ya in Supervising Administrative Officer 6, ning City College of San Fernando, Pampanga. Yapin po Idin Emily E. Laksina. At kaya niya naman po ing ECCD Program Coordinator kaya po kay City of San Fernando. Alang aliwa, nune Carl Alfon B. Santa Cruz. Maya Peldo kay kayo nadwa. Maya Peldo po. Kaya katawang programa, dilinan talang maya pa oras, bakantang makapag-shout out, makapag-greet, abati dore buridang batian, kasi pota tumabugla, pota ating makasagana king City College, kang din na Emily, otrugu elbenda kasi LTV, o temo kay sinout out. Makain mo naman kay Carl, o sa no rin greetings so syempre ladies first muna yan po. Idin Emily, go ahead po karin kaya yung shoutout. Maya pagat panapon pa po kare ganagan ng Manal Bengeni king Nanu Patas or Jhoedie. Ayan, karen pong abe ako King City College, paya pagat panapon po kaya kayo, do balo ko busy kayo kan mo naman king karakal meetings. Kareng estudyante mi rin po. Kareng mag-apply at ongoing enrollment. So dakal po makapila. Karen pong kakatamong abe mo naman king syudad ng San Fernando, kaya pong LGU, and ring abemi po king, of course, yung kaya kami family members, itang sinoutout mo nandun, minuna ni Rugune. Yeah, i-shoutout nga Shoutout ka ulit, king nga na akong better half, Alan Laksina, agang busy ka. Thank you so much. O, ding anak siyempre. Ding anak, at sula naman eskwela. Kaya kami pong anak, ding apat ming anak. Yung malati ang kaya bedo po ding parents. Kay Lolo Boy at kay Lola Sexy, sabi nga ni Bunsoy. Ayan, maya pagat panapon po. Ay, talagang there can only be one. Boss Alan, balo mo kasi yung programa tamo. Di nga liwa, do buring babanggitan. Bakit mo? Puta magkamali lang lagyo. Asabihan, mino kaya ita, pero ikita mo, Boss Alan. Sabi natin kitang post na pengarapan me. And ngayon, tinupad niya mo. Baliktad dyan. Kaya sabi ko, pinost ko na para kayo. Pinost mo para kaya. Yako, baka na ba? Pengarapan kaya kano. Wow. O ngayon naman, Iga Carl, dinuremburi mong i-shoutout. Sana alahang kakalingwan. Good afternoon po, Maya Panapon, to my parents, my family, and of course, my girlfriend. Love you. Bah! Aha. Nanu, yan lang yun. Siyempre. Bala mo, Alan Laksin na yan. Nanyan lang yun. Dapat pabalutan mo keng kay. Sige po. Hi, Ella. Oy. Hi, Ella. Nung minumaning Ella ngayon, maswelo ka, binagit na ang car.
muntata na ken pisabihan tamo pero bayo tamo miras king Education Summit. Buri kay kumusta yung City College of San Fernando, Dean Emily? Opo, ita as mentioned po natin ongoing enrollment, pero mag-admit kami pa rin po. So, tuloy-tuloy pa din admission for academic year 2024 to 2025. So, may dagdag la po actually rin kakatamong courses in Pekabayo, in Bachelor of Early Childhood Education. Yes, to answer din king pangangailangan ng syudad, king kakatamong ECCT. So, ito po. Deng aliwang courses tamo, offering la pa din po, ing kakatamong education, ing kakatamong flagship. Pagkakabalo kung may guest la naman kanita, uling mata siyapin po, kakatamong let rating, passing rate na ng City College. So, aside from that, atin tamo po information technology, na metong mo naman karang marakal na estudyante, uling kakit na ing need for in the future, lalo na king technology. And also we have, syempre, yung kanakong department, ng accounting information system. So, dito po, marakal, because of the inclusive, again, education na penimuna ng Mayor Vilma, so ngayon mag-expect kami almost 4,000 students. Wow. Yes, this coming academic year. And dining estudyanteng lungubareni, tutubang alalang babayaran? Totoo po ita. Alala As in, pong babayaran. 0-0, baka niyan, 0. Yes po. Yung karelang pamasahe na mo, ang po yung karelang paman, gang snacks ya mo yan, makanyan, alala po talaga babayaran. Tuition, other school fees, pelalong pong yung karelang uniforming, lalo na karing incoming first year. So, sagot tayo naman po ita. Okay. Pero ingkutan ko, siyempre, atin bang bala mo requirement ng alam mong eskwela, atin lang detang mo munang exam, entrance exam, atin bang makanta kayong City College, o atin bang dapat detang maintaining grade? Bakit ang milub ka kayong City College, Dean Emily? Kempong education, ulimpin pong board course yan Saka may maintain tayo po yung masanting ng rating king licensure examination for professional teachers. Ita po, medyo strict mo po ka rin king admission na. So, atin mo pong lalawin na grade and also retention. Pero for the other courses, for the other programs, ala naman po. Pero, syempre, uling scholar la pa din po din. Atin tamo mong very minimal na retention. At least man itang tipong gana-gana subjects, bagsak la. So, okay. ali naman po kitang makanita. Pero, medyo niliberalize tayo pong bagya. Kareta pong non-board courses. And I think karetang ating kayo rin gagawan paralan. Ay, opo. When it comes karetang estudyante mo na medyo malalakwan. Opo. Actually, magsimulang prelims, midterms, reporting, nung kumusta la ring anak, and we do interventions together with, of course, yung kakatamong guidance office. We do interventions for these students kasi tapin sayang naman pa mag-aral. Lalo na libre talagang mag-aral na lamo talaga. Okay. So from higher education from City College, muntata naman po king ECCD. Wata dakal magtahakya kayo. Yini padaramdaman ng ECCD. Kunan tayo po Carl. Carl, nano yung wari ning aman buwan ng ECCD ngayon? In ECCD po, Early Childhood Care and Development. Kaya na po, bala mo itapunta ausandang nursery. Okay. So, depong daycare karing barangay, apin po yung ECCD. Okay. Sir Carl, kumusta po yung estado na ning ECCD daw hindi kayo City of San Fernando? In City of San Fernando, right now, 35 barangays, we have 74. So, atin pong, mararagula barangay, atin na pong sometimes 7 daycare centers. Ding aliwa naman po na malalaking barangay, atin lang 1 or 2 daycare centers. Pakanta po, kagalupa po ng sinabi ng Ma'am Emily, kareng enrollees. Right now, we have 5,500 enrollees. At atin pa pong magtatagal pong kareng mag-enroll. So, ito po, we offer ITED.
0 to 4. Hmm. Pero ito accompanied niya po with parents. No? Apin po itang infant toddler program tamo. Then we have pre-K 1 and pre-K 2. Ito pong pre-K 1, 3 to 4 and then 2 to 3 and then 3 to 4. Okay. Sir Carl, kalupaning question ng din kang din Emily. Kaya ka rin daycares tamo keng City of San Fernando. I think also ne karing Aliwang Balen kaya tiking probinsya. Or pimbong bansa, alala pong babayaran Alala po. Kaya nakan na mag-enroll in daycare? Yes po, ala po. Actually, din tamo pong memo ka rin, but king council, at saka ECCD council na king national na bawal tapong mag-collect. No collection policy po in ECCD tamo. Okay. In ECCD, bala mo yung peka first step, ne? Yes po. Pamag-aral da rin estudyante. Usually ba din pengari nano yung advantage po tang makapag-ECCD la rin anak? Ito po, yung ita pong goal talaga ng ECCD is bala mo prepare dala pagka po may kinder nala or pag may pinta nala po primary school da. Our goal is kung bakit ta po mas masabi kayong mas in a simpler way, nung ing anak po biyasang mangan yung dili na pagkakayari na po ning pre-K2 na, ing goal mi po is biyasa na yung mangan yung dili na. Nung po biyasang magsarang botones na, magtaling shoes na, ito po ing goal mi. Na kalwal na. And then of course, the socialization with other children, no? Lalo na po ngayon may ka-pandemic bala mo po masyadong sanay king socialization. Ito po ing goal tamo na pag miras nila po king primary school, king formal schooling, adjusted nila po. Na lang magkasakit. Yes, po. Yung palang ECCD nila when bala mo kaya video game ya. O kaya ating kamburing achieve. Kaya rin nga gawa, kaya sana akong mangan, akong dili, achievement unlock ne. O biyasa na akong manyulod malan akong dili ko, achievement unlock niya naman. Kutang ko kaya ka, Sir Carl, halimbawa, mo taga San Fernando, inganak, ne? May pahintagod mo, at yung pilata na ng Angeles, ang San Fernando, Bacolod, ang San Fernando, malyari lang pong magkaya. Yes po, malyari lang po. Just like in DepEd, ito pong tawag po mag-turn down. Inclusive langan po. Malyari po yan kayong magliman since border ya po ning San Fernando and ning Bacolod. Tatanggapin nila po yung residents of Bacolod po. Ayan. Dimdamtano po, ne, dem pong sitwasyon kayong City College, kayong ECCD, para po ka rin mga latita mong panganak, kaya nakan. Kaya pong pamagbalik ng kaya katawang programa, pisabyan tane, ing Education Summit. At makanano ya kaulaga, ining programa ngayon, yung pisabyan ni, king pamagbalik na po ng kaya kayong programang Nanu pata! At ng kanya